Ndabasuhuje by'umwihariko kuri bagenzi bacu baba Islam mugorwa no guhitamo amazina muzita abana banyu. Uyu munsi rongeye kukubwira amazina noneho ari mu rurimi rw'icyarabu. Ni amazina wahita muri mwe ukita umwana wawe. Ndakubwira amazina 10 agezweho. Reka duhere ku mazina y'abahungu. Izina rya mbere ni izina Ashraf. Iri ni izina risobanura umuntu w'ikirangirire cyangwa se umuntu wubashywe cyane. Izina rya kabiri Ahmed. Ahmed ni izina risobanura umuntu uhora ashima Imana. Izina rya gatatu ni Aziz. Aziz ni izina risobanura umuntu w'umunyembaraga. Izina rya kane ni Farhan. Ni izina risobanura umunezero cyangwa se happiness. Izina rya gatanu Hamza. Hamza ni umuntu ufite umutima ukomeye, intwari cyangwa se umunyembaraga. Izina rya gatandatu ni Imran. Imran ni izina risobanura ibyishimo by'ikirenga cyangwa se umunezero w'ikirenga. Izina rya karindwi ni Jamal. Jamal ni izina risobanura umuhungu mwiza, handsome. Izina rya munani Nazir. Nazir ni izina risobanura umurinzi cyangwa se umuntu utanga intsinzi. Izina rya 9 Shahzad. Shahzad ni izina risobanura umwana w'umwami cyangwa se igikomangoma. Izina rya 10 Yusuf. Iri ni izina risobanura Imana irongera cyangwa se Imana itanga inyongera. Reka rero turebe no ku mazina y'abakobwa. Izina rya mbere ni Aisha. Aisha iri ni izina rigezweho cyane ku isi hose, rigasobanura umuntu uriho kandi umeze neza. Izina rya kabiri Ainaz. Ainaz ni izina risobanura umukobwa ufite ubwiza nk'ubw'ukwezi. Izina rya gatatu Hisana. Hisana ni izina risobanura umukobwa mwiza. Izina rya kane ni Zeina. Zeina naryo risobanura umukobwa mwiza. Izina rya gatanu ni Mia. Mia ni izina risobanura ubwiza, beauty. Izina rya gatandatu ni Nasira. Nasira ni izina risobanura umuntu ufasha abandi. Izina rya karindwi ni Rani. Rani risobanura umwamikazi cyangwa se igikomangoma. Izina rya munani ni Eila. Eila ni izina risobanura impano y'Imana, gift of Allah. Izina rya 9 ni izina Ria. Ria ni izina risobanura urukundo cyangwa se love. Izina rya 10 ni Nahla. Iri ni izina risobanura amazi mu butayu. Nayo mazina rero y'icyarabu naguhitiyemo kuri uyu munsi, wahitamo rimwe ukita umwana wawe.